жақсы көрүшүп аткандан кийин айтып коелу. Келгенде жана айтып атты, карт маселесин болуп атты, регистрация маселесин болуп атты. Ana bu saatı ötürtenden gelip şu yakada da içine tazalatı, yakacakları ondan keyin koysa duruş bulurdu. Ondan keyin şimdi var üstte geleceği işte. Yeniden keyin içine dramatta uyuşturup ya kadar ayrımda da para olsun, çekim de ben şu duayet de para olsun. Çok da üçüncü orunga, ikinci orunga, birinci orunga жақсы жооп бергендерге, жақсы райондорго, жақсы чыгандарга деп койсо дурус болот эле. Сиздерге айткан сунуш. Туура суроо түшкөндө манасчы айткандай артыктуу болуп калышы ыктымал. Бирок ошол суроону жеңил оор түшүш керек. Анан бир жак командага жеңил суроолорду бере Комурбайдан тасып калат, көкөтө актын жүгүрүп ошолордой суроо. Алдан ал баскычтан өттү. Ошон үчүн жер суаттарын, жакылоого суроолорду, кишинин аттарын бергенде так ачык ынтып беришсе, дурус болот деген ойдо бар. Ошону сиздер айтып барсаңыздар, анан жалпы жолдон жакшы өткөндө, райондо дагы өткөндө, ышында келгенде командаларын алып келип, тектерин алып келип, ушундай bir de komandana kalkmaya çıkardı. Bu jolun ne oldu biz de taraf turup bunday cüpünüme kalıp kaldı. Bunu sizler eskalatta boyla, çarpısından жақсы, sizler üstüne kadar talantı arkadaşlar, arkadan bandar kadar çoğurası kayıtlar olsun.